Жалпыга салам достор. Бул ирет ушундай алтындар тартып берейин деп чечтим. Жаңы базарыбызда 27-катарда алтындарыбыз бар. Алтын базарга келе бересиздер. Алтындар негизи бүгүн погода жакшы болгон үчүн көп чыкпаптыр да базарга. Мамлардын сыйларын айтып бересиз. Граммы канчадан болот эжеже? Gramını? Ооба. Gramı 8,5'dan 9.000, 9,5'e satılıyor. Hamasının uzun narxı var. Gramına карап, Mana zimekalarımız var. Sepçikalarda. Zimekalarımız mana 10.000'den gramı. 10.000'den, he? Manalarımız Kaça var. gram Mana çıkardı şu? 9.000'den beramiz. Alar kança gram? 30 gram. 30 gram чыгат экен да. Буларыңыз канча грамм чыгат? Onumuzu 9.000'den beramiz. Ama tırlanın narxı var o'zi yarışı. Мындайлар бар экен еще. Комплекттериңиз канча мына? Bularımız 120.000, 130.000 gram gapiradi hammasi. Буларчы канча грамм Bular чыгат? 140.000 bo'ladi roza komplektlarimiz. Ушундай алтындар бар. Келип алсаңыздар болот. Мына детскийлер канчадан чыгат? Детскiylarimiz bular brilliant 18.000 bo'ladi. Manalarimiz var 10.000. Mana 15.000. Ashnaqa ketaveradi hammasi. Manalarimiz var 10.000gacha. Мындай кичинекей, мындай кичинекей да эмелер бар. Kichkinalarimiz 45.000. Komplektlarimiz 45.000 kichkinalar gramimiz var. Malarimiz var, manalar 9.000'e beramiz gram. Gramını? Канча грамм чыгат ушулар? Bular 8.000'dan aşağı bo'ladi. O 8 gramdan aşağı. 8 gramдан ашыгат. Мына тоголуктуу сөйкөлөрүңүз канчадан? Manalarimiz eski Rossiya. 83'lerimiz bular 40.000 bo'lib qoladi. Bunlarımız var endi 15.000, 20.000 ashnaqa. Граммына карап кетет. Мына шакектериңизди тартайынчы, чоң шакектериңиз болсоңуз. Мына бир сыйра ачырайлы. Ачыңыз эле, ошондой освещение болуп кеткенден кийин сонун турду. Канчадан мына шакектериңиз? 45.000 bunlarımız. Туруш, а? Көрүңүзчү. Айтырым, катарын айтып Bunlarımız берейинби? 35.000 bo'ladi. Manalar 40.000 bo'lib qoladi. 45.000 bo'ladi. Mana brilliantlarimiz bor 35.000 bo'ladi. Manalar ham 40.000 ga borib qoladi. Gümüş. Gümüşlarimiz endi arzon, inson, 1,5 inson. Алтын базар 27-рядда жайгашкан. Алтын базар негизи мегаполисте дагы бар. Базардын өзүндө дагы бар. Мондай баннерин коюп коюшкан 27-катаргач Б блокто. Кааласаңыздар мегаполисте буларды алтын зергерлер дагы ушул жерде жайгашкан. Оңдотконгоч алтын сатсаңыздар да ошол жерге келип сатсаңыздар болот. Граммы где-то 8,5-8.000ден алышат. Алтындын состояниясына карашып сатып алышат. Зергерлер, алтын базар ушул рядда келе бериңиздер.